for modestion and I mini 13th October. Where the neck was an answer to try. Mr. 13th October. And yeah, Akwasi TV. YouTube. Kasia Bako Pa, Akwasi TV. Our worry. 13th October. Bremai Kwantuma SD. But Modia Nabra. The one Nabba Babu say yes, a book down for Parliament if we actually every Parliament. Abawa Linby. The one Nabba to say a beggy bon friend. And Yasam Petra. Akwasi TV. But Modia Nabra. Akwasi TV. Wedding. Bremai Kwantuma SD. Abontes. Baba. Adeshima Ghana mine, Kumasi mine. Enemy Jinaha. Moam Rexona Momi. Awo ya. Ofema Wadi Pamejoso. Aya mia Akwasi TV be ma ho fefo a wadi tintim man e wo YouTube Ewade adom wayi ne hokafo ama no nti ye nyina ye ko support no 13th October e wo Bremai Kwantuma SD eho ope YouTube stars ni nyina obehu omu Kumawo stars nyina obehu omu mi a me ne mo kase me gina mo dendende ayefo ma me oba na magbo me kedesi what me say yes ayefo any ayefo nti me sremo Akwasi TV fans Awoya TV fans Rasnene official TV Nana Ebo official TV Babs 1 TV K2 TV fans YouTubers nyina am follow Kumasi for me sremo your chief rep your chief YouTuber Akwasi TV ono na eware no nti mma ye nyina ye nko support no 13th October ewo Bremai Kwantuma SD. Yo, it's your boy Rasnene aka shit. 13th October. Kwantuma ediani akwa ne ho. Yenya Akwasi TV adodo na so wose calibos. O wale wanya ne ho kani. Empanyi se emfem padie hia emfem padie. Akwasi TV obe wale wanya ne ho kani be yini ho nsuo. O wale Kwantuma ha ya wotena fi awaye ho. Ubehu stars kuku dame. Bra na be sport ahodo a ekoso. Shoe coat to coat, sporter. Bra na be bi awoya mu nyina tuatua. Hey guys, someone with him dada we dey ya diewo Akwasi TV. Na wale say the osmatna na madwe ho so manyam bukani. A obeboa hey mo so mo kamaje. A obeboa me so woti ase. Enti wayi ne ho kani say 13th October. Yeah, they should so. Ewo UGC hey ya. Hey, order for. What to hold trend ye? Ejebo, ejeno nya bedu. Akwasi TV yini yam. We yini baby. Ahawayi. What's what they bustle? When you know who can ye? A radiation. Bible come here to say aware any brabonity. Ayanya me aduma 13th October. Akwasi brabe jano. No nya na yire ho de okwashaka. Emeche se okotade we abesi dem. Enti ye na stars ni na sini twafo ni na. Hey, the Renfi YouTube for ye invite me na mama ye gina baby. Ghana people, we are greeting no baby ba abonya. What is happening is that about Akwasi TV on the 13th of October. Something terrible is happening no. I can see it now. Where the na dodo. When the Ghana people say ayo dodo, fear no. That very day, you go be blow. Ghana people, we are praying on you. Stars, come and support Akwasi TV. He's making a wedding on the 13th of October. See us live over there. All I know, my God, so incredible. You go happen though. On the 13th of October, ewo Bremai Kwantuma ST. I want to hear about Akwasi and I hear about Abigail. Tomorrow is here. I'm so baby. I'm so my baby. The yin I am for and more do. Akwasi TV abefo one more this year Vincent Ukuri go na make say nyame boa 13 October Bremai Kwantuma awade kama sebi awade ohoyi nyakopon osira so pa awade nso ayeba no ubehu nofo abasa awamu anantuo awade die nyame no krani Akwasi TV emye hu bi mewori mewu Akwasi na mewani mewu bemela mewanu Akwasi ni mo nyamfo no awonu na mewani mewu
Akwasi I won him ma bro. Akwasi I me wo anu. Akwasi TV. Obewale Akwasi TV Bewale on the 13th of October. Month here besim ya next month ya Mr. Adofo mu. Mumra me meja no na saada no. O fa chinchira twa ya ho sa be hebi. Mma nyina ye hia e wo ho na ye nje Akwasi TV e na Bewale no nyame hira no onye ne kese no onye na kuma so ade nyina e ma no. Obewale so dondo. Eya wariso Akwasi mera suza onya ne hu kafo Yemi keke nyina ware eya Akwasi TV na eware e wo Breman Kwantwuma SDA 13th October eya sisi Akwasi bu be yes awale yodo Akwasi TV salute yo me son for ba ko pe shifo 1 yini abema ba ko pa yutucho mucho Akwasi TV ware 30 October wo Breman Kwantwuma adofo momentai lechi YouTube die only di makotene oye director oye editor oye bibia onwa na so ya so YouTube Akwasi TV odamufu a madawo madofo bebia wo bia no miemie betaye mianechi na woni wa yesu eni ho twetwe mucho ba akopɛ Akwasi odamufu ye no ma wo Akwasi oye je adebapa ene ebo hundaguru dia awar so ewo nyame ani ma atjon eye dia na ntina meka sa 30th October na meboa Akwasi TV woni Abigail Fusu omo ka mo sabom abobra till senya ko beba enti adafo nyina wa YouTuber mesra obetamenye echi bisa obomme owura ka kire wo hu adafo bebre bi ti se nene 80 ene obi biara ewo wadwuma oni se oye YouTuber obohunu wo bra ne nyina ne metawo echi na ontime fa oyere ne mra bi na muntimbo bra Akwasi TV we wish you all the best.